Kardom Pini News Fast Karbiang Long Birta ke Thanzibang Nilisani Songjalening Lengki Aprangsi Birta ke Pipen Arjikha West Karbi Anglong District Lapen Meghalaya Ahoy Kachi Rai Dun Thekji Aphan Khurmi Arong Along Krungchingsai Amai Kangni CTM Club Kimji Aphan CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Long Ekisom CIDF Fund Scheme Pen Kutip Di Atangka Pamangpon Okereng Lamps Arong NFSA Akimi Ration Card Asang Keron Ingdeng Truck Sikebra Hini West Karbi Anglong District VTP Convention de Catalon Aningkan ta ahoyalam kia puthak Kachar wo judun e Labangso ajoine Karbi Student Association mate KSA Lapen ahoy kaching thur amai AKA Atumpen Chepater Piponsi Amreng Constituency along Kedo Khirmi Patuaklam along Ahoy Kacherai Dun Thekji Apharman Krungchingsai Amai Kangnipon Labangso Amai Kachingwai along Assam Chief Minister Sarvananda Sonowal Aphan Pinpur Alu Pipa Jirdam Aphan Chisikpon Padupon Si Bangso Pinpur Alu along Kiripon Alam Thelake Krisir Kebra Phokebrai Si Aningkan Cricket Home Jangmi Achiklo Karbi Anglong District Assam Sarkar Pen Kachitok Ahoy Atengsi Chelong Nangji Lapen Surhini Ra Ingkoi Aningkan Niphai Grehini Wosik Achiklo Assam Sarkar Pen Alamchak Prabjin Pen Border Protection and Development Department Ahin Pen Khat Khasla Along Police Station Pipon Nangji Lasonsi Mukro Arong Along Prabjin Pen Police Outpost Biponangji Lapen Assam Voters Along Amen Kedoan Atu Meghalaya Along Si Voters Amen Kedo Lasi Labangso Puthak Assam Lapen Meghalaya Sarkar Atum Angbong Jointly Verification Pedonangji Lapen Khatkhasla Along Border Pilar Lapen Entry Gate Biponangji Lasi Bangso Lamthe Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Assam Sarkar Pen Arjuje Puloti Polling 5 Aradatum Non Kibangji MLA Kilik Ahut Vote Jogdun Thekthek Lapen Puan Sosesi Kachesong Pangtang Ponji Pusi Ningjepon 1951 চনত 13 এপ্ৰিলত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা গঠন কৰাৰ সময়ত যিটো নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছিল আমাৰ বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই বৰ্ডাৰ যাতে অলপো ইফাল সিফাল নহয় তাৰ কাৰণে আমি আজি এই ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰিছো আমাৰ সীমাটো ঠিক ঠাক থাকিব লাগে একৰ্ডিং টু 1951 13 এপ্ৰিল গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু আমাৰ দ্বিতীয় দাবীটো হ'ল যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসম আৰু মেঘালয়ৰ যিটো সীমা সেই সীমাটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে একজেক্ট যিটো বৰ্ডাৰ লাইন উমটাং ৰিভাৰ বুলি আছে আমাৰ খাসখাসলাৰ ওচৰত গতিকে খাসখাসলাত 2020 চনত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম 12 জুন 2020 এটা নটিচ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে যে খাসখাসলাত মানে পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকে বনাব লাগে গতিকে একৰ্ডিং টু অসম চৰকাৰৰ সেইটো মানে নটিফিকেশ্যনৰ আধাৰত তেওঁলোকে খাসখাসলাত অতি সোনকালে মানে বৰ্ডাৰ পুলিচ কি বৰ্ডাৰত পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকে বনাব লাগে আৰু আমাৰ তৃতীয় দাবী হ'ল মুক্ৰত বৰ্ডাৰ পুলিচ আউটপোষ্ট তেওঁলোকে বনাব লাগিব আৰু ইয়াত ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে কি মেঘালয়ৰ মানে ভোটাৰ লিষ্টত আমাৰ অসম তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ভোটাৰসকলৰ নাম মেঘালয় ভোটাৰ লিষ্টতো তেওঁলোকে নাম থকা তেনেকুৱা বহুত শুনা পাইছোঁ গতিকে বৰ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আমি এইটো অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে তেওঁলোকে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ মেঘালয়া আৰু অসমৰ যিটো মানে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগ যৌথভাৱে তেওঁলোকে জইণ্টলি ভোটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে বৰ্ডাৰ পিলাৰ তাৰ পাছত বৰ্ডাৰ এন্ট্ৰি গেট তেওঁলোকে মেঘালয় আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মূল সীমা খাটখাছলা তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ এন্ট্ৰি গেট তেওঁলোকে বনাব লাগিব তেওঁলোকে অতি সোনকালে উমখেৰমিত উচ্চ শিক্ষা এটা অনুষ্ঠান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল তেওঁলোকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ ইয়াত বনাব লাগিব প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ অতিকে জৰুৰী হৈছে কাৰণ
প্রায় 200 কিলোমিটার আমার উমখেরমি তথা জিরিকিনদেং রাজ্যে প্রায় 200 কিলোমিটার Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng Pen Kidamtang ni Hini Arni Long A Sompon Pini City Infrastructure Development Fund Scheme Pen Dipuluru Langso Chandra Singh Teron Club Ahem Kikim Ponji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Arideng Pen Long AK Sompon Laso Along Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso MAC Dorsing Ronghang Abarim MLA Bidya Singh Ingleng Dipu Municipal Board Chairman Rakro Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Siim Taro Lapen Ward Commissioner Atum Chetongdun CTM Club Ki Kimji Aphan CIDF Found Pen Panong Ponsi Kuti Pli Atangka Panong Ponlo Lapen Bangso Ahem C+2 An Pangtui Ponpo Laso Along Auditorium Hall Lapen Kapre Kesang Adimpen Danglok Ladak Dolap Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pachinipon Lapu Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Siim Tarupen Pachinipon Atengki Bangso CTM Club Setame Karbi Anglong Pen Abana Club Lo Aprangke Bangso Club Pen Si Taralangso KYF Ta Cepate Dun Bomlo Lapen Bangso Club Cracer Kebra Troxy Kep Aningkan Pen Mahang Patek Pon Lo Puta Perangkeang Nonang Pachini Dun CTM Club lo Sondor Singh Teron Memorial Club Sondor Singh Teron ke lake Aprang itu CM lo ata Karbi Anglong Autonomous Council si alang ben pen sedang lurang so sor pining pen ningkan pokep aprang non dak itum signboard ke taglong kela de officially si itum taglong chot lo sedame la so aprang pen ta club pu hemsa ke dobom lo la si ningkan ini aprang isia scheme nang lelo dipo CIDF City Infrastructure Development Fund City Infrastructure CIDF ke shortcut man si kalau lagi siap provision tu, last scheme kita ni, heritage building, masih heritage building importante, itu club, ban, ningkan pokok hak kipleng atau, ningkan taruh kipleng atau, lalu itu non itu, tak. Kalau kita bom ahem along mata itu, expand. News Desk Report News Fast Karbi Anglong Nomati constituency Kapalo Okereng Rangmukrang Lem Salong Akini NFSC Ration Card Ronponsi Lasolong Okereng Lems Chairman Anil Bay Okereng Lem Secretary Dharam Singh Timongatung Pen Patir Piponsi Lasolong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Ingi Chitong Dunsi Don Harigmira Nike Praisi NFSC Akimi Ration Card Pajelpon Lasolong is Karbi Anglong BJP Minority Maipu Robin Teron Pen Cenglok Kitikiding Tum Cetong Dunsi Mesen Pen Pajelpon Itum dak Okereng Lems along new NFC ration card distribution itum Lempon lo lasidak itum kadului 241 card kimisita melo itum ipon lo lasi kadului dakara tatum sita melo nili panang cerap nang cetudun la pen lem satu mufam adu we klem rapet dam rapet misana joine si kadu we lo la pen lems secretary pen chenglok dak kadu we ki klem abang putin sedam melo dak arong tin abang putin ta card mukha long thai nang ji la so ki klem pon pen nili tum ning siwet pen itum ki klem kedam ke mesen ajoni sini tum rata phanta melo rata kang hon long la pen itum ta rata phan kang hon pipon long lo si itum Karbi Anglong Autonomous Council siam ke hai tuliram long hang la pen department ala iem phan sitamelo dak Okereng Lem sang kang rata tum sitamelo alang li tum phan kurban tu pachir Okereng Pen Dorsing Terang News Fast Karbi Anglong Pilthi adang pialong ke doa nabang pubang piatum positami ke sokium e chulong lok pulote ason tin mate ajada saita choklem ponthekhe lasilhai hoya ke sopen kachapa jok ponji aphan atumi West Karbi Anglong Wothatlang so Municipal Board ke parlo dera arongalong Wothatlang so Primary Health Center abutung atumpen Chitim alan ake joypen pipa jerpon bangso chitim alan ke ron ponasaya long Wothatlang so Municipal Board Vice Chairman
harsing rong phar alangli chetong dun si hawar radatum koson pen si malaria ke so pen kaching rai thekjima puthak vice chairman rong phar sangho ahin pen rong radatum phan than pajirmi pon wothat lang so pen rajan rong khang news fast karbiang lo Difu Diocese Arlo Inut ke claim kacepaduk par pikakuru sar Father Matthew Thomas Anarlo alom men so that si ajuapor alang limek chilot si hasining arnamalong dunjuilo lapukuru sar Matthew Thomas ke Chriser Kebra Flikebra Sir Keb aningkan arkoya cikloni phai thongkebra si arnisi mahang theksi lapu Charlie Pon bom si alang liphan Chriser Kebra Troxy aningkan arkoya cikloni phai great rock arni si kuru sarbat ponlo alang liphan Dimapur Hospital along silang ponlo seta alang liphan arnam hasining kereng me charni pondet si Difu Diocese ke parlo East Karbiang Long West Karbiang Long Lapen Dimahasa District Hempu Jesu Christo aphan ke Kroy Catholic Radatum aphan pamute kanglo alang lison ke claim ke dam kacepaduk par pik abang phu asonson pirthe pen kacewoi jui ke Difu Diocese aphan kana hok thetan binong lopusi radatum pen ningje ponrenti alang like non kithi ahot anke ningkan troxike brahini arta anplenglo alang like japrajan Paris priest lapen Holy Family School a principalo alang lin phai trok arni ada bakoke student atum aphan interview hei hui en pon lang aphike alang li chuching tip si langching lu at lang laso aphian si alang li men so that si arong chewoi juilo langche thing pen sarbinong timong news fast karbiang long non malom sophan beer time tong sinan For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Difu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. beer takang ton pen nang chiroi thulo West Karbiang Long District VDP ahin pen chepatir pipon si pini jengkha pathua klam along ingdeng troxike brahini West Karbiang Long District VDP Convention de Catalon padopon Bangso District VDP Convention de Catalon pon along West Karbiang Long District VDP Meiphu Boleswar inghi ahin pen VDP lama pangjarpon Bangso Pit Advisor Harmon be ahin pen Karlitang Hori Narayan Borwa aphan chikimo ami lurkai pon labangso aphin armung chejeng pado det aphi ason kapathu asai dengpon kheroni pen Rensingteron news fast Karbiang Long Nilip constituency ke parlo tokolang so Lokhimon Adowan Lokhimon Aron ke Kroy Arat thang ni phai ke thom pen chengsi pini ni phai troxi arni an ke pajut pon jaime ka teng pen adap kangthir methek pidet aphi Chikimo asai dengpon laso aphi riso ejang sarphi sarphu aklim angphar chingrum si ongdung Lokhimon aphan karchu katalon kirton padopon pinpur me akhei tinta adhorom do lapen akhai tin alongta akuru sardoret lason si pini karbia khai alongta arnam pharo chingwai si kuru sarnang toilo lapen inut ning oi meme chainong kachuwi chot a usu jangre ason nang cheparjan si jothom nithom mek prang prepen puthot ki prang cheng ahut kataram amen laki o Lokhimon pu batai ki thom hanglo lapen halaso arni laki thang chikloni phai pho arni Lokhimon aphan ki Kroy Aradat arong setami thang pho katalon kero karchu ingthir et pen padopon pusi pherang ke kahumri damahut nang than pachini dun kan litum to kolang su
Lukimon doan long. Trokke bra kita mang ding. Thang po lukimon karju. Kita lon. Padupon. Anikan bang ating. Sila bang so. Lukimon karju. Kita lon pon. Nang kecing lake thang. Nipai kita mar nipen. Tangcing si. Nipai trok siang ni ansi nilitum. Inton pon. Iji. Lake nilituma. Lukimon arona kuru. Nang than arona ting sinitum. Anikan bang ta. Klempon bom. Nanti pining li thota. Itu makuru. Nang than arona ting kasi. Klempon lo. Nilipen Robinson Terang News Fast Karbi Anglong. Bitung reng thama arlo epe Chelsea atuk maikang yahud BJP gunda atum kateng khengdun. Pininijang Karbi Anglong bitung reng thama constituency Chongkan polling station along epe Chelsea asong atum 6 schedule awareness kedobom ahut bangke thom BJP workers atum dunsi ladake mai dolong lepu kateng khengdun si penang chetorko dudlo tangte 20 ST by thalang so LAC APHLC mai phu Bikram Hanse pen pherangke aphat nang pachini dun alam arju iksena dongkam kampen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Pinya birta lan supajut iglo domi thakmi kardom